Mema obi akwa baba Obi4G TV the next day remain above what back up. Obi ka say ne above what didn't ne wa share white. Me am ho debem. It is say na ka na me wa. Me am ho because and some da bia me hammer on it no. Empanifo neglect ya omon pese do something about it and ne abom. And some da bia me hammer on it say social media TV ni niyama na simple why you can also a emu dududo and what's you can social media and what's you did and need die and man penny for the bia me hamasa same way so but people were just saying say stop that it's high time maybe say NCA kramo wa henfa NCA omo hen do they exist omadwuma no kra no exist wo Ghana hana because you when simple why your ethics of media. You want someone was here can radio so you want someone was here can out on platforms and but people are just saying it but still you who the air for and some be a better can a hot a bibem make sure I don't for him in me that was subscribe to Obi4G before I start no my men welcome me guest on the show or men sabun ha evangelist akomea sechi Evangelist mo kwa baba Obi4G. Legend opinion, the legend. Patch on where dey. Me adom. Ora mensa nifa hazo so prophet in Yankeja of God is Powerful Church of Ghana. Prophet. Yeah. Oh yeah. Me adom. The radio yangu mwansi. Ya ma obi biara so akwa ba Obi4G. Yes. Na ye chia obi biara. Meniesi. Duma na din. Yeah, Joe Biara or subscribe Obi4G. Yes. Na offer programs aye. Yes. Na ye dem paibo mu odin so tawachi. Yes. Ni juma pa wudie. Yeah. Say erade ma de oye bi anye yie. Erade ntenem ncho. Erade ntenem ncho. Evangelist so chia kakra. Yeah, tell hwefo. Mo ehwe Obi4G. Yes. Titiro ne me bla wasaya. O akontu. Erade Yakopon onhira wo say wa subscribe na Washe. Yes. Radin Shaupa, Nitro Misia, Miam, some Hokani. Yes. Enemy of Penny. Reverend Prince Asarba and Hokani Rahe. Bafo. The chair will be out of form because I make chairs and Banti chair will be a Michelle Beer and Beer Dombia. My dofu, my tamfu, beer. I love everybody. Me, I don't discriminate. And some now, ye becano. You were one and saying, yet say, Odike, a becasai. Na Odike beka sae no asem na Odike beka ye no enka ya asem ada asem da bia people are complaining obi e kan we ya say galamsey ni sema ye musa say adentina Odike nko ade no kan wie ye no wanya asem aha na me ba kire aha na me ba mu wa wo hwem ne hu say Obi4G TV mature channel ye nyini e wonim die mususo nya media cheye Diti American say, you are sending so be catch the penny say, me patch your brave didi. Back, won't you? Wait, matter catch it. Bedidi. Me patch your brave didi. Casabu, a boom. Bedidi, attend the day. Sa problem ni bina, minuya, Odike akotomu. You were futu, and you were futu. Your baby, a can't send your baby or I and can't send wo. Fortunately for you, Odike. Unya access to opemso efie unya access wutimi ko ho ntinka ade bi kire wadwena ka bo primpanyufo na mesra kasa na nka wa kire wadwena ho na se wutimi kasa to the stand say o threaten panyufo dia emu owerem na asam no na me pese ye discuss ehun kakra nyame na metro wuni mo dia so you know what ya mamre tsamen to aso ya ne wonya ya me nwanwa ye pa se environment na ye wono nana Sending us a young baby, you been went to me so when the last tree dies, the last man dies. And our fee officially or no prema will be a megalamseo and the territory. But everyone yes, you know. Politicians that teach you official. I'm not Miss Revolving at the set and Choma Manso and I know Manso the Nakram. Of last house, I didn't pay the good. Bosman from. Are you sure? Yes, about TV soon. Aunty info. Yeah, subjects. Yes, it has said a partner say, Ubeja or Manama,
yɛne yɛte ɔman no yɛhura ma ne saa ɔte kɔkɔɔ so manhyiafoɔ deɛ tia de mo fra no pɛ ne sɛ ɔfe so yene nko aka sɛ mempɔtɛ mempene ɛmeɛnyɛ galamsey ɛyɛ adwuma bɛsi so ɔwuye motete ma ne wuye a masa abɔ awura ɔfe so ɛne ɛnkrim Otumfour ama yini na ahyɛ wase o ɛti ade a moyɛ asantementi ɛyɛ wonya akwanya na mo ne amanɔfoɔ kasa na mo yi mo ho firim baadadeɛ no mo hyɛ mu bi kaeɛ nkɔdu baabi a yɛdure awerɛwo asase baakɔ Nyankopɔn de maa ɛti na mo pɛ so deɛ mode yɛ ni mama nipa yɛ mmɔbɔ sa yɛnsase ne yɛmfudie nyina sɛ yareɛ paa ɛsa na ɛne nasefoɔ ade sa yɛnti sika mopɛ no mopɛ de ayɛ deɛn eti wiase paa eti benfo a yɛde awura hyɛ mu nti de mo yɛ ni woni kura tete Odike as asɛm no na hyɛ asɛm ansɔre a me se me stage demonstration tia mo sɛ munyi mu bi aka de akɔ soro kan kɔ me boss atima me bunu choboy me boss atima me bunu choboy ama yɛ nyina ya temu so ntam skɔkɔ because musa mo ka ho ya ka ya ka mo nya ho hwe mo nya platform a mo yi agwa manofo so it's not true and I catch them mention money movie mumla bonten na mo meche jeje money movie so o here pa mo da ya no na obi frinka no be say nso no okọ obi frinka no be tu okọ agu no okọ obi frinka no be say bank no okọ urade Yankopon to ma be pa dia be firi mu eti mo nwi ya ho kakra kra se mo te kokọ so a yate ba kokọ no nko ntimi ntra so wo ni pa te kokọ no so ne akọrọ me say anche mobɛte menka meba ɔkanaje twoboi sɛ ama nɔfɔre kwa na wɔ mu ɛyɛ ne bɔne a menhyɛ ka so ɔmprɛ na menhyɛ nsu statement sɛ wɔhena mɛkyew sɛ obi aba wasa so so bɛyɛ galamsɛ bi ne wobɛdi hwɛ mene sɛ nansɛ nya kurowura kɔka university wote ɔkaɛ masa anamɔbɛ no womatu ɛnɛ ayɛ west after ka university ɛti mehunu sɛ ɔmɛto fotorɔ ne gu yɛni no ahyɛn okasa okakasa no wo di nyina ya da so say still on before GT but no action na ye nyina etie asem a ye nua Odike ekan no asem na okan na prophet nyankaja wonte ho ne say meda wase okasa yi ana se de me pa kwanya so sa che watie phobia yes wi ase so ese no kasa wi ase wo ya ye we yo yes abwa na no wa o de tinsu agya on fa ntwa asuo yes otikoko so ana mbom mu asema o ewo ha yes kasa obi nchene de onye o yes asanteman ni wura ne dia Ghana ana yeto abama omampani yes na se kana mai wo mu ade a nya de borga dwom yes Odike nkasa ye yes ontimi da bia wa nkasa ye ne honam pese honam pese be yi ba no mu hunu se obi for GTV ye matured yes yensem na ko Odike kan enka baby wo aba wo but ensem na wo kana wase me kan se mi se o ka kire panyin bi se bra eni hey bra different room yes. Bra no eni hey bra no o kasa kire panyin na ye sere kasa ya no toma mo mfanche o kasa na obi wa no use set words emma the royal king na ni monyam now you why on say the bia me kasa asem na prophet ka hwe ma me kan sem bi ayame ya yes wakoka abeka obi a sebe oyere juma yes na me fa ko na we se so de sre opem so na dama biem se ajan ko batuni yanko moa na sa station ni de na daruma onsan enya bibi mfa ho because station ni ma on microphobia omobo yes ebizu nya asundwe wo baby but the entire American say presenter nanka all right say cutting off because sem na o kaka kono ye wasembo a wo ye host on e wo say to the program na say ye kan asem na ye mtimi ka asem we hwese yes me try say issue is yen ye kan no ye se do twa sa no nim se na tiatia enti ye trenetene ho yes but asem na o kan no wo as a host no wo din kan caution say otikoko so his eminence yen chia no mpo ye shira no eti ba bi o pie kono threatening someone them to the extent say oh ka say obe my youth no a demonstration against his royal majesty o say can say on train obehu
Oh, attracting. Social media no. Sorry. 3 1 say sabi. Otiko ko so. No be the truth for. Yes. Ana sabi. Ordin ho. Yes. Ordin mind. Ono. O woni mpanimfo a wono moterase. Na obi bri ba bia no so koto. Wo ba da koto fo. Tie ni yo. Bible say yemfa ni die ma die ni die se no. So if you from this angle. Asem regalam say asem no bia kebia. Na what is our henedi aka say o twadwan go so. Adenti na Odike die no ko an ye twa edwan go no so. Ese se bibinti na ye twadwan no. Ma men kan asem jiro. Ho na me pese. Me pese me ma odie no aye. Because me pese pen omo hwe no hu say all before GTV or mature people were China no so. Yes. You were ninja kasa from the angle of baby Odike otinye no. Ahọ na ye pese wa wo hwe no hu. Me pese wo mo woni ba ho so say. Yes. Odike pese oni na ekasa wasumdue kwanso a. Ye ntra mansa radio so nkasa. Yes, ba. Ahọ ye 1. Clap for. Mama say my prophet in Nigeria. 2. Yes. Odike minim sa santiman mu awo ha. Yes. Anya hwekura wo access to Otumfour. Correct. Enti dia ne be ba abro so a. Wo jibe wetina mansa nyina radio so. Abeka say on de on tra on mo ntwen. Na wo be demonstration de tia opem so. Then so ye threatening. Yes. Enti wo de go transia kaka say utu Otumfour fo wamfa. Enti wo threaten no. Ade ye no say na amene. Say wo nsem bi kakura na say bia. O kana Otumfour mfa. Na oda ama o. Ani bia kwanso o. Ase me kasa man of mu a. Mfanche. Anu na friends wo de ni die kasa. And one from grown power mfa asem because wo the royal king ni die na ma no. Na wo kasa say de wa wo de ho. Onzo do o ya nda ono. Tell you. Yes. O ya nda ono. Yes. Ono mo ma bitra. Yes. O ti ase. And baby Odike kasa ya ntaye no. Say o ko take ko kasa. And ye tu gelam say wo huni. Wonim de oye fa ho. Tieni yo. Otike ko so gelam say no wo yam wadwuma pa o. Na efie bia mensa wo. Yes. Enu di anfuru me bibi. Say o ha na ka say nsase wa obeto asase amani pamienu. What see asem na Obetu ade so. Are no kasa. Policies wo. Oh policies wo. Yes. Wa transia kasa tie gelam say ama me titi mi hunu bi mi tibi. Yes. Ebe no masa dia okay kra wonte. Wo huni. O ti ase. Na wo kasa de kotare na. Na me ne wo kasa ye wo. 2. Me pese Odike die asem we no de ye futuo. Ye won nsem wo no ma ye ka chepanyina. Ye mva attraction kan. Ye de ani die e ma de ani die se no. Endi so kasa next time bia. That's what kind of ye kra na. Die ko ye ya e de attraction ene die enye e betato no. Nsem na wase no. Ni sem ni prophet Nigeria kana bi wo se nka kasa no. O kasa yi a ye won anintire bi wo hwa ye nkasa omudin ye nka onsem o public sa asanteman nyina ni munyam ye mfa eni agro nti edu level bi a mo social media mo very cautious with it mo susu e social media no views na munya no enye mo de evangelist papa kire wa de ne kakra me da se na me tia ya tiefo e view Ewradin kira wo mo pa said there be o mu yusu o mo abandon o mo data na o mo de hwe program Ewradin kira wo o mo ble enye kwada yes Ewradin says obi hwe na so problem Ewradin solve man na onye Ewradin kira na ya tia ya tiefo nso ne ya hwefo Ewradin kira mo pa on say legend ade na wabon sesi ama mene prophet ya hwe bi yes ne kureni Otumfour nana osei tutu King Solomon nana piao nana onkwaso yishirawo yishirawo nana wate asantememu ha ona asantema ye ne dia yes wate hampo ona ye ne dia asantema ye ne dia because according to 1 Samuel chapter number 10 News 9 na Ewradin Nyankopon ma Samuel esra song man be di Israel so hene yes enti Nyankopon no na yi nana so me di asantema so hene yes ti nana wo tumi yes so oye bibia titru
asantema ye ne dia yes na me de matress ya dwene ho se asantema no na na betumi ade na ade free enya president bia ne di so because we hear bible mo a enya president ene di nsase so aye wo hene ene di so yes enti asantema ye na de ya yes Otumfour de enti wo no ankasa ede ne ho so odi asantema so enti so obi kasa bi obi wa adwenkyere bi a e wo so ko Otumfour anya so watena radio so yes so obi wo ensusuye bi se wo pese ebo ama asantema etimi kwaso a enya radio so enya tv so nemom nana ho yes no wakọ nana ne mpanimfo ma kwanya na se nana mpanimfo akwaji permission free nana ho se ne nana ba ko pese wo ba ho ne nana bedi nkomo a na se nana pa ama ne kwan se wo mra ne watimi na bedi nkomo yes enti meka se me panyini o pese obedi Ghana so Odike yes se o trete ye mpanimfo nukure ni yes wankasa yi yes se o bibi ya kone nananom nkodwene ho yes ansa na de meka e dia twato ne se me wo nyame asem yes according to Ephesians chapter number 2 verse 10 yes ma men kan free bible nim na me mpanimfo anwu se ampasa asem America no ya de nyame asem ena wase ye di bu o man Ephesians chapter 2 verse 10 wase na ye na de a woyoye wo boyen Kristo Yesu mu ama nwuma pa a wonyankopon asesi ato ho sa ye nantimu yes asema no Odike kan senya threaten enya atem didi asem ena ode bam no wo kan bokwa ekwa mfia yanka ye perfect ba wode threaten ne bam nana me bom mu ase wontimi ntrete wo hene da bialata hwe according to some ngoma no Bible say David bedi ade so obi mpo na kwa ya ma obi ku no so okra na katre Israel ni ne se ba bia duru ne de metamfo awie me te Japan fa wo me Abrante ne ba obobo David amane no King David katre ne se wo akumi nana na me nyankopɔ de ne se me nsa na so man ku no sansa de ya sra no ya ntaache no tuntimi nkotaache se King Solomon asantama hene enko kasenti ano ti so wonim die bi wo nyansa bi a o so de man ti me mpanimfo no mesramo Ghana mpanimfo yes nyankopɔn bɔ mo se mo nante nwuma pam am mfa mo aye yesre enti yenuanom atete abrochire ade social media de kasa ewo ma atia wo man ya mpanimfo no yes yetia yese ha adwene enti Odike asema no wo kan enya nana otokoko so nana pia enye ono ena na wo so wo kafa kra yes ya man panyini MPs yes ministers yes DCE hwa adwene boni a wo mudi bu o man wo kwakotu gala no wo kwakotu godun dia sai Ghana asase no na wakoto fi o mawre etekra wo de kwa abrochiri ofuru praying Ghana ya doctors munhwe wo mu ye nurse munhwe wo mu ye wasema apeso kan se ye de kukurumuti ene toma excellency the president ya de toma nana nana ya nto aba nana nana ya me kana nado but it's royal majesty ya nto aba man ana ya de yi no nyankopon na appointed no enti muntimi mfa adwuma na nka wasanka president ye wo waba wasa wo ye wo na wasa ye bo mo de mo be apportion blames amana say mo be say president adwuma no mo dane ma na nazo so wanya sa de tie na wo na adwuma waso wo ye enti yampanimfo no enye na asam kra yampanimfo no a enka wo mo say me ya regional minister mo nyina sa ntoto ye no eye mo sa de yes wasa mo ye na mo ma mo ni ba ho se ade na mo ye no esa asantama asase esa Ghana asase entirima hwesa mo ma so mutiti fie won kran ade ntra mo nkotamale nkosi fie Ghana mpanimfo ade ntra mo nkotamale nkosi fie ni o mutimi furu pray akototo fie awa bretimem kata mo koto fie wa kata no busa ho se kata desert asase no esra so asase no ade na wo ho Ghana wo bibia ba mo matimi afria akoto watetere ne mayi mo adwene mpa ne mutimi ye wo ma Ghana ye mudi sikadie moko babo sia no ne mo ba be chadi mo wi akatua mudi twa mo ka titani a wotara de mo ma ne sai nti now no Odike angle na ye ko ne se
akase mu enka mu pese mu address ya it should go to the ediko kromoti tuma no. That's the point. I want also odiko na asa wo pese wo pia de beto enti sa wo bibi ene na kasa na nko wa ba wura himfie na o kasa oman nyina bibia o kasa anma edu mle bia na kasa ye nyina ye nam ye nyina ya dai ntina yesrew na ko akokokuom na ko kasa no asia ma social media no ye use social media ne de panifo ni mu sebi di agrododo adan obia kasa no ye na back to this question na wo kan because they say no from the allegedly na abanof you confirm but OB4G I think say a true because you are tear free and benefit no mystery oyerepa TV oyerepa FM is for now you're closing it down. Medema no see no na ye Ghana mamu ha na ye region ba ko na ntokwa asi ho yes ana o muntimi si ho hene kura nana wote kokoso Otumfour nana wonkwa so okasa ya na dwoye wade na no tum ene president kabum yankopon na momo so asiesie ho amasumdue because Kristo Yesu ba obae no oba masumdue say nipa bi obehunu no onya asumdue de man kra enti say yate sanana edini tumi ba bia Odike kaka saye no sai station kro no nana de ne tumi akrosuwa nana we de pa cha adwobre o nana wonimdie nana wonyansa ndie nyankopɔ de man no ene wode toto ne man sade be ya na asase no eso be ya kama na so obi wo kasa bi a ankotena FM so kotena TV station so anko kasa amfa nkobu na nimtia anko kasa amegu na konya ho fi na mo watimi aba nche ti nana stop our stop station ne de mene ne ya adwene na na kwa so no sade nana aye no na emnim se aye de nana de obebie e de amaye nana wonkwa so and the mommy enquantie asem no to confirm say no correct say oyerepa now no ya shutting it down friend Odike ni se mo ko kan oyerepa FM efa galamse hu nsensem a wo kire se ye asantemam insu asese na se menhia anim hu bia omumra me kirim enye sa obefre makunu no motu menhia so futsa na ne okekan sem bibiri a menhia traditional council kire se ni se ma wo kan no wakase tia menhia ene ohimpon a wo asantemam a Otumfour osetutu the second wakase tia enti omra na omuyi ni hu ano omutwo edwan nyina gunu so a ebeka ni nyina ewa ha na eno ena nansemu hokra na Odike ni office nso so emrantie bi ekobura ho a no so ka esi ho no so omo sese ne office nso omo ye no ma bebre ya no no na etwagu no na enei oyerepa FM fo ekoy edidwato akoy se di si ye no omo anye ni yi omo ayemfum so nti ahemfo ni mpanimfo ene Otumfour osetutu the second omo emfanche nanso so nana bafo owusu amankwa etia the seas bantman hene ekasa ya o se omo ache pa omo de baaye no endimu kura ntibeya omo radio station no anka omo halt anase omo enyanto ho na ye mo ka asem ni wie pe ya ansana omo resume omo ahyase asa ato aso aye omo dwuma efise se omo nkan wie ya omo enye dwuma eno na nana amankwa tia the seas ekaye na wo chirimu a wo chese oyerepa FM fo no presenter no tena ho ema Odike kasa ya na nka se impo ni mic no efiri ho na so wanyi emfiri ho ma ne kasa tia menhia ene ohempon a ewo ho enu nti omonko no musa emra bi mienko ninkoti nana amankwa tia the seas bantman hene ne nsema wodi tudwa impo otu abanefo efa asasesem efa galamse hu nsem no yenkoti ni nyina emra wone ahemfo ni bi emra ye ba sede asem ni si koso ewo menhia ho no so ye kwakoti emunchirimu sede si koso a ema nana amankwa tia the seas de sa nsem no to oyerepa force no yenkoti na namra mene na nanum nyina ya adwene na kakra meka so ene se de munim no radio sumisumi ye bi na ansa na e be start program no e will be ye conference just omo ba program so no omo nyina hia
any producer. No more said the program no ABC ako. Yes, we become we will the befa. Odike so our banon so become we. Sa no. It is on the ground no more candy or more candy. Me back for the minimum yachting. If you said you see a piano, Namunim say a PC. Namunim say Rampy, my year up from Hodi, into a summer from Hodi. And just somewhere see a ya Odike candy or penal. I am on a moment platform money. Now Odike Casadian continue. Now, may I sure to say. FM station, I walk a Santimemoir. Okoni also be this Jumana Obama Gramwedi. Every say, Oti Chamenti. And to so Bibina Asamba, I don't know, Besofa. When you know, Mam Fanyas, and I'm by Sua, Mobile Quatriqua, and some of the Jirahono. If it's some nam from home, if it's some Kituabi, Nanka Wobe, and Tipume Mo Dro, Yana Nanumia, Yeni Beso, Ya Beso near Otumfour, Inama. She said, and another kind of ya, Menomo ya Jeno, Monsem, Uncle Pedipima, a mood drew, among for man and money. Now, some more per se, you lose money, Mohodia, and then Momo de Roo. Emma Asante, my gun and mine, we are seeing your auntie. Some of them, and Timopa or Macho. And I'm senti some percent when she who said, Moyan Wono, anti a free fiada. I call Pimsa, some Yabakano, radio station, or Montimimbi. None who said, Moyan. Nasa no dia madia, menya sure some baha. Nananum between them. Yeah, Mati and Pennyford Prophet and on Tim Cacao on the same. But I say, there's why the part inclusion until further notice. General my hair, you my any kind of much as because I remember need ye and Ubu, I had more sentiment. Yes. Now, my name said, Nana, I'll take a coso. Boom once a month. Yes. I remember Ubia, can be at the afar. Asante mai ho obehu se de o kanu onim na every ehempie ana eba omoni dirimo nkansem bi o de ni de ma de ni de se no hwe mi mom de me kansa ka biem obi amani hunu ko sai obi te se nam san komodidie ni so ana ko fa we bai na we nzu nyansa na homa media platform ni nyina radio station, TV station, any social media platform. On come for me and down view baby. She again and I will know. I dare say a yeno. I dare say money yeno. See, I yet near the Nico show will be back of war. On my bebre. I dare was here, see, and yet, let the initial be back on my bebre. Dear Jamaica. Odike kasa no kasa fo a say galamse o kasa metis o se obi free Frasta house and a bar asantimem odi to me ba say obetu galamse o te ko so Frasta house o yet no oned mo ho anu na ekum Ghana na kufu adu timi ma obi krata so ngwa asantimem ko tu galamse. No, there any evidence. Now, Frasta house on everybody. Some way or kind allegation to on your mom. Okay. Okay, say campaign say yam don't foot go for any day. Some any says only as I know me make us. You need grand also. Medasi. Mesre. I want sentiment. Any Ghana mem. Say I am passer. Ghana for see and pegalam say bien moi. Or you know who will be about chance to say, or Babette to Galam no, only grown for you down in the internacy. None if a grow share no money by you, and our man acquires on Recromono. More ombrao,
no mra me yina no anya sa osani man mama nko yes wa dwen chere no mi ma dwen chere no because me do me yo hina mi kro ufri baby basa ya ma utu mi se bra be yaduma ho a en grant me hwe ba me ho di ba krona o ma u sa tu mi no aba manim na o ba ka de ntia me di mi kro na me di me ho so na o ma kwan se u bra be se aduma no na o ba na o ba ka ne to asumu a mama ne kwai because my yesi kan na en se Ghana nsase because emre bi ba me uko me ma me wo mo future leaders no o ma mo is o ko ba bi a galamsi asa ho nsase nyina se Ghana de mi yere se mpani fo no hwem yedu galamsi ni wie so a on go se skani ndo fie wa ha o mu nsi fie o ko desert a ye Dubai desert hwe ba bia na mi nua ike kata ho nya desert na sa desert na bi enough na ka galamse no mun timi family si bintu wo se ye wi a yen kata so ye yen ne tia o mo kan to nya aduma sa desert na mu ko to fie no desert na enough na bi ni ho ade no mun timi si sa fie ni bi ho adwin boni adwin fi adwin nya aduma bi na bi me kasa adwin na nya aduma ni pedua bre no aya na me ka na ni ban tiasie o so la zo ko pe desert e fie zo after no atrem na wura fi se bon gane wa akwa no e kwan no esase da ho kakaka se ye mpani mpo no wa wishi agire Ghana ho a e ho ne to ko titira fie kese e ma mpani mpo ne tra se na be ya obi baso ba wi mpani na obehunu no kro no wa bre na se sem na ye kan nyina akokosi se ye to about my excellence na Adodankwa Akufo-Addo enti se bo blame bi di apportion blame ma yen fa blame ni ma o ti ko go so dabi yen fa nko so no ya to aba ma no evangelist yen ko na another topic on nsa say ubu say prophet say said nana bantama hene nana piao yes akasa yes say station wo muntum no e ko peme say on be kan asem na wi eno ano no me fo aso yes me fo ade nana mo kan no so na de prophet eken say ye mpanimfo timi kotuto fie ye betimi hwe nanse say onu say unim say enwo board ne na anwa enwo board ne na anwa wow aya bisawiro ko market no bisawire eze me nunu ndia ya nkotobi me yire na ka kire me yire ya enwo board ne na anwa me yire ya aduane no wo ya nkada kono ton beans a wo ye no koton wo eja ba be enwo board ne na anwa wow enwo ne wa nyanya ne wa ya kra ezi e kra ngo wodi akusa Ghana mpanimfo mo kra ngo efra brochire ababu ha no afie wo mo kra ngo edi firi ho e na eba ya kra ngo enwo mo kra efra brochire wie na me awrade asem kan no Paul nyanwo honhom na wo Paul so isi Paul ni wo me kwabra komia sa timi na me wo ho e na me je awrade asem de ma Ghana mpanimfo bon Ephesians chapter 2 verse 10 Ghana mpanimfo mo hwe na wo mu nsunya so wawo a wonsu fa asam no ne fa tete wo ba fo wo ya panyini wo ya busia panyina fa bu wo busia ni ye efiri se Nyankopon bo wo de wo manwuma pa se ya nantim eno ne mpanimfo ne ye Odike wonti wo bia Odike wo ma apo Odike enti se won se de wo twa se nim se na tiatia o to kokko so de wo kasa bi kan ani de wo ne nana bantuma hene mo na no makeka na mo ko Otumfour ho ansa na Otumfour ye wo procedure se enka di ko nananum ahemfo a omo nanamo na ase omo na woni mi se obofo ni obi nim ho enyo fiti prakopa na hu omo o dis se asofo nketo no bi sansa na me pesa me ne papa sia sa na wo mo frɛ wan ka sofo kro me pesa me ne papa esia Yesu nso aka no Matthew chapter 18 verse 18 so ba ko nya papa e wa asase so do ya papa e ya Awurade Nyankopɔn weti ase Awurade Nyankopɔn ne papa no nana bantuma hene ya won yes papa no ya adwene 100% say mo judgment no ye sum na yenim se emrepam no enkasa legend wofum obi a won fansa pana kaka medi wano ezen na ezen pache o dabi e wasa wode ade bi ko kire se wonu ho no kra wuduru wa nkotodwogu form then because the Bible Awurade na ko pasem say de na kuma abubuo
na pete no na me asafo urade mempo ti urade nya akoma abubu ani ja pete na akona o jantenten jantenten enka no eno e trese de na ban just on what as na se akọ enkosi nana so ye pa nana chew na we dey anofarafa that we went to me say o before GTV I mean evangelist akomia se chine kasa na say na mo kwa ko pattern na mjina ye nana e pattern nana nim ye nkonko ne sa oh kwa at least ade na o kan na nkoyi a no ya ade bia ma akan makoma mo hu se me bei me nane ade o ye wanu no ho ampa na me de we susu se tu media houses ni na ade ya ma re ho se woni se me wa fa adwuma bon me wa fa na Samson se ase oh akomia sachi me wa fa ofa minim se nana de obebi ama wanti emre pemu no mommy sort of problem no mommy switch from Odike issue no so ne enko the next topic no ye enko the commercial break here ba na me sama na me kan nsem bi aboboy ade pa po adom akire po adom ochire Captain Smart and a KKD nsem bi abobaba obia hiti oman ni puduo no ene ye nyina epe na Captain Smart atoto bia ma po adom ochire a na nsem nyina ne se po adomo chiri enim de ye nanso wabu nani aguso e na sebi ono de nam se wanya bi die nti wan neglect ene wo ka de be ye agofo de na omati na mo de mo me ka akom ye gine gokwo anum me ma me nsam nya tente mo de me nkotie mfiri Captain Smart na na no what's I no be friend me I don't have the time to waste on people who are corrupt like Paul Adomochiri. That guy is the definition of corruption in journalism. In my life, I have never met a journalist who is as corrupt as Paul Adomochiri. You know why? Paul, I am not a thief. You are. You see, yes, say what say. Me, I don't read, I don't know analysis. Me, the Yamia says, we need analysis. Now we are Otumfour. We are Ghana. Now me, minimum analysis. Now me, we are Otumfour. When we're here, Ghana Airport, what's the work of Christmas trees? Akwesisi Airport. Sector Minister Bekacho said, we are Otumfour because one part there no anchor procurement. Nipa former and it is a Obia Oria Sika wo memu bia mo ye nipa 100%. You see, you are as useless as a village maggot. Me, I am not a thief. You are. Number 2, your wife is one of my biggest fans in this country, but me, my wife doesn't know you. See, your wife listen to me Monday to Friday, but me, my wife, she doesn't even know you. It is a woman say me ready. Now we hear no that we show mo aduane di ma wonsuo to atade so hwe wo ma no etiemia. Who are you? You are as useless as a village maggot. Paul, me papa on for house help da. Paul, me papa obey. Oni me mami nuan nada. Oh, me papa owo me. Onwi asika wa akurase me yentu no da. Ba Paul, mami ka se mo cho sebe me call law school anka me mfeli. Wo call law school wo feli yet wo ntimi nya lawyer. Paul Adomochiri, se me kodwo smart, se me call law school can prove to you. I have read more than 1,000 books. Ask the people around me. What do you know? Law school you read any calculations or I don't know failure. Criminal law when you're 0 over 100, Paul Adomochiri. You had 0 over 100. Oh, criminal law. Why was you reading? You had 0. Enter with your law school, no call Paul Adomochiri. Me, some call law school and come in fairly da. Me, you know, don't be afraid of the school fees. No, Papa, way.
abua torwa wo so papa wo sika wo maame wo sika tobu ya fede na tua wo school fees na wo papa na wo maame no wan wo ba come in masem ye ba publishing wo law school wo exams results when you 0/100 our criminal law wo be come me kwado smart me I went to the People's University yeah Captain Smart and Yabre and obi be say dey na Captain Smart and Yabre a wokeka kasa nsem nyina mami me biem na obia ehunu se de be ya me panels no mo beti ase we nyina ba o Ghana empuntu hunu kwan ya be fa so a oman be yi na Captain Smart be criticize say de aduro no empanifo ni dupi oman no do we ya no aton we ya no afa we ya no odi we ya no ese and the finance minister data bank on na tie Ghana ye sika sem bia na akofo data bank ye kwaje bosia kura na akofo data bank ye wia na data bank ati obu percentage huge amount enti adenti na ye dupi oman ni sa keke di su be kan bi ebe kan na we bi akasu na nkoso o se enti mu didi ame amankura no asia penia na ahona po adom achiri a Captain Smart kan ho asem o started so on the analysis or be chire mu ame ehun se ensam na Captain Smart ene KKD kan nyina enim wamin dia mekan waminti o chire mu ame ehun se bibia ekototin nti o maye mu se bibia ekototin dollar baby edru dollar $1 is equivalent to now 10 Ghana cedis. I echo 11 cedis. But I do not say bibia echo. It is what mean or in a bush of 1 me into obe analyze bibia manako papepe. Name to abandon my MPP. Then we are highly disappointed. Chinawajine, evangelist Chinawajine. Metasi. Yes, I say what you for. Yes. Angel, diligent. Yes. Editing. Na inipa waka ne kure bia na asantefo panifo se wo mama yes ne ho ahi wo de wa hwese Ghana mpuntu Ghana nkoso enti ene ye nyina ye wo ho yes se awrade nyankopon ena na me ne prophet e discuss it na me ka chen se prophet ne ye di nkomo ono ne me ne na me ka se inipa o ho no ena nyankopon de ho adom de adom ye se ye betumi wonu nyankopon be fa ye so yes adom wo de adom ye no e de beje wo ma wo hawo wo ma wo amane awurade nam ye so be yi wo ma firim nyankopon ya adom ena ye mpanifo mo maba ti se mo matimi akọ school ena mo betena social media o man television no nkoro no ba se private one you say aban dia o ena mo kire ye normal ka ebetumi aboa captain ni keke di nutri mpo ne se no ma se mo kan se empanimfo no mu bi edi o man sika sa no man nyina o mu nyai hwe legend on se wotena se ya busa ho se obi se me pe mo nto aba ma me na minya MP na se me koya MP a meboa me mpesu asofo ede na o moye wo je sei bosome yes say so much be say ai 400 300 incentives in count e ho matomata no branches no nka dia na nka sam no no na 1 billion oh na teacher ni to hosu o da bia obeko school akotere nkwala ade o MP ma woka oka ondua light bay ondua water bay fuel as be beer free wo sa akotere parliament ya no ye say to ya woka yes we setting allowance we lays allowance no way nyina etua hoka wabo lays wabo tie no way nyina etua hoka ade na mo ya mo man mo nya hwe ma ye entoto ya bai na mo toto ede mo ma Ghana enti presenters fo ni bi wa mo bai wo mo mes wonim die wo politics mo no bon sam ni mi die no mo wo e politics mo ada politics so that's it and nada one more data Ghana because the man panyi ka say ya discussion so come there yes and to obi anka different case in ba no untumi nya ntoto ya say pay na ministers MPs na je no edoso eno nti ya fa ngula free ya dibe wura nti say na me pese moje e ba Ghana ye MPs no wo mojo do ya say nya 270 and ye no ya what mamu efo no eke
you best support wo mampanyini because wo different education ba de o music na wa se ba form ba mo nya ne sa ma dwene bo ni nti obi timi kase mi koton mi fie so because when me say onya benya MP no a wo me from delegate fo no e be to aba de amano na so onya ba because when me support some to de ya de obegira man MPP obenya yes so adabo some to de akokọ kra MPP atade e be to amano ni ato ne wo de kọ enti kwan bia so ne wo fon o man sika nyafunyafu wo nwene se o my Ghana nti na me ba me ba for se me man ni benya asomdie wo akote bo ni tene mamu no sa adwenfo e no mo di bu o man no enka ba ko akoto fie enka wo nko wo yare a ne doctors wo ntia de kaye ne nurse wo nhwa ne yi a security man wo nhwa ne yi a now MP timi to no obi atimi de atwede afro ne dan ko boni tuo pe ya hu de okun no obi atimi atwetwa nipa nam de asa fridge mu ya mpani fo timi kan ho hwe ya so ahene ba ko timi fre me de dem te ye no so ahene ba ko fre ya asem o kan ne se akwa no wabodam se nana no nye wone ne kwa enko be fre so wabodam obi atwetwa nipa nam e de asa fridge mu se asem ne se ye pe evidence minimum evidence bio a ye pe bio obi akuma MP wa confirm wona num se entimo ya kwa enkura ya so obi ade eyiko born so kun no a okosie no small boy okosie no wadan ma omu asem ne se judge ba kokora wo tena asem so wa like adwuma no kora onya bi se ya trate no ya disika puru no ono wonu anwe se wantimi nje bra bo meka ntita ane wajai because ya ka tense so keka na se yesi yebekun Ghana mpanimfo ampa na kore ade na ada ebinum mpa no kore mepe ne sa ebinum mpa no kore ade na ada azan yamfa nyame asam nya adwuma ahun se na ya kase Ghana man no ya so leti asofo because me meti yi obi ni mu ngosra wo me so ante se de o problem bi aba na rade afam so of no wo say na sa kwa no wote obi fo GH no se rade nsa wo no so yes ya wini ma fast ni ayi paibo what na te yema na nado wo bai na ededi kan a Ghana nyankopon wo mu firi na nado so e ma fere na nado hu ba bia wonfa kotoku a wade kura be semo osade no o mu bu nturumu ntu asem a wasem de minim se manfo be jatuma na o munyi ntuminti ade se me de kono yes waji okoka bia oh nyanya mi yini awurade nyankopon ade nti a wade abufu be se Sodom ni Gomorrah Genesis chapter 18 wo ka verse 19 a awurade bofo be tue jade to Sodom ni Gomorrah no enu bi na nado ye no akotena na wo baba wonsem sa akra wani mo hwe osu nim sa ade wonse wakọ school mo na mo sia sa mo akọ school ya mpani fo mo na mo sia sa mo akọ school a mo mu wanim de anim de na mo wo hwe Job chapter 32 verse number 7 and 9 mame kenkan nyame asem na nyame mantie obi ankasa ya kasa de atia no ye de entkasa ntie ye tufu yes Job 32 verse 7 and 9 tie asema nyakop anam ne ba so edekan Job na mfo miensa akra ba ko wom no wo twema mpanimfo ne kasa eno ne yatra se yan sa Ghana mpanimfo sabi wo munnim dia wo fam papa ebinum da bia me prefer so be use the word ebinum tie private ayi Job chapter 32 verse number 7 ekosi 9 tie wase me kasa wo ma nan kasa wuni ma brante ye friend bus na elihu o kasa no asem o kan ni o wase me kasa wo ma onyiri nkyere enkasa ane emfidudu nkyere nyansa tie dudu nkyere nyansa enyu obi a wanyiri pe de asebese de wanyiri yenim sa no tie nyame asem o enyu obi a wanyiri ana nim nyansa enti o susu sa asebese de wanyiri a lalai avetie wase ane emfidudu nkyere nyansa ampa honhom a wo dasani mu ne Otumfour honhom ena manu hurumu wote enti sanya awurade nyankopon honhom ena bemma onipa hurumu a wo boa enti wasam ne se wafa wiase nyansa wiase nada ena medeto na wo presenter what na unua ka ne kore no mo che adamudie so the proverbs kan ye no na mo de abu o man no mo de adamudie Deuteronomy so kan na mo de atetere wo man no enti waje adamudie no unua ka ne kore no wo te wase ene ne kore no wo mon age bribe Sentia Captain Smart ade abufuo kasa asem no on say wadi atama manaka wo papa ayam de alaji griza ka asem bi wo say yam de say yama wongo ka na krete say wo papa what I say yeah wa ka asem de atia wo papa yes so no papa mfa made that
Sembra ekeka na is uncomfortable. I said it here. Yes. Ghana mpanimfoɔ sabi adeɛ ya ɛkɔ so yi. Mo nwene ɔman no ho. Sɛ Ghana bɛyɛ yie, sɛ nyɛ yie. Mo dia ne sɛ sika no mo akra mu. Ama na bɛdi mu side. Mo possess Ghana sika. Ana mo atena so. Mo pompe. Ana mo de kɔ baabi. Na mo de adim dwuma. Enti president obetimi aka bia ma mo no. Ɛno na mo support o. Nanso mo wura fi. Deuteronomy chapter 8 verse number 5. Wɔse na hunu no wakoma mu sɛ sɛde onipa tea ne ba no. Sa na miasafo awurade wo yɛ bane a metea ho. Ghana panifo mo fa mo ni da bia lata. Mo de mo ntra na mo ni o man sika. Mo mo man ya po. Na wo president mo ye mo fukutu. Ana mo TV ni so. Ana mo tupu o man no. Mo hwe o man sika. Mo nka na korɛ. Ana azansa. Ana mo de to. Nyame betua mo kapa. Say la before the prophet in Nigeria. Baby I do me ade say wo mu papa Yesu. Mama kan say apini. Onipa bi obewia Ghana sika di ni nyafunyafu ro betua ne ka. Awurade ka si dare so. Wo de onim sofo. Me sam watie ayi na ensem na KKD ensem kan no mo mi entie no wo de entie. Samia Wukwate is one director of NLA now. Yeah. Yeah, Jibia bond to be a year raise finance minister company, 9.6%. So for example, Sagana Coco Bobo said $2 billion. Oyerepa Bank, the data bank, former business, according to my rough tactics calculation, $192 million. That is his car, Omubenya. If says a Captain Smart, 9.6%, true, but I think saying 9.6% is way too much. But that is what Captain is saying. 9%, 9.6%. Loan be a yajibia bond be a year raise finance minister company, 9.6%. So almost $200 million. $2 billion from here for the USA for one. And if that figure is true, now you understand the reason why I'm not KKD. It's a Mukuama Bushra for and because I'm found no may happen. If a Ghana Quaco Bobosia, Nasi use the bank finance minister and campaign on what Naso Benyaska free more. I wish that's a little bit conflict if you know. Paul, I don't want to redefine conflict of interest. You see, if you are not careful, politics can make you a useless being. You will leave the people and follow the minority just to make sure that we hear car, we hear petrol. So after the Professor Destiny Mbekaye, near Paul, I don't want to Sami Jamfi from NDC campus says still now no company no data bank no our shares our company num. So far as our shares with data bank company num so we make a profit of $1 kurana. Our shareholder intino Oforiata will make some money. Intine KKD kano legit. When you say Euro Mahama, we see our bonus Eurobond market in now. They are $3.7 billion in Vienna. 3.7 billion. When you say Europe will be a bayine or Mampenyoku for Wabaya. Omaka say ati sika so come dey yi edisi abobosia sika wo ha ba wo mi ase wa ye adwuma wo Bank of Ghana da onim se sika wo Ghana ne de keka ho onim Europe no mo maje yapa wo Ghana say yes obi di Ghana bro yes na sabe obi su support to nipa no me hu say nipa no onim nyansa yes me hu say nipa no oni akene as o ma hu say no wa men asa bi before mindset ni say e come dinner ene o pekwan bi obefa so obenyeska o media ne nua kom de no kro onwene no ho ene na me ka kire wa se so ba kaya ye program bi na me ka kire se MPP for the dia yes omu nya bi wom yes omu wuro mu sagu chance nu yes enti omu wia no ma pia ma akwala ti akwala be fa no de kwa na ne buafu no okasa ene bi na mo ye Ghana fo yes o ka sa program na hwe ewiase wo ye wo no ho yes nkani wachi a o si agro ye de yes ewiase ye o yes ewiase eya waso obi nsa na gire baabi na owi a wayi usu akonya eya hwe se nim se abreche be manim se obem fa ne yire ene na wo ama ne baba ma na ne kra angwa wo ne da me kan ne se ne nim se bibi fo be di ewu se ya ka batro ni ko mu di mamu bia mu da because me yam bibi ni pure
from since 1992 me want me Ghana me want me Canada and tell me some young people need my youth organizer 12 years 16 years tie MPP for you wicked because me bu say me say Ghana card na ne ani abre Ghana card he na de ekọ me ba me ka be yo MPP for you with diffo titru ni sa current president what the enka say binom you use the ana me say MPP for binom because bi mo so gene mo an no me na me ka che o Kennedy akompra kwa Japan can plain blank say ebi ma ye baby so accept it a omu dis kan nyafunya yo binom omunku da ma ye abon di yo so oyo bia Odike na so say president ka Ghana go better a better place so what I say better place to be mama can say me tell o man pani da da akufo ne time na Ghana was dwe chen de yes ono oyo bia ye ne de koi na ye nim say ene akufo ado e ba be po ma Ghana nka ye nya sumdwe obadwene Ghana ho anyi Ghana ho tie wabeka de ba se ye no se bia ye nya ma urade woni ma urade ye kokromoti na minim se ye kokromoti no e wo ho na ye koto ma mami can say bi wa antrel program na me tie I pay me mood mami can say me ntrel ni nyo fori you know the finance minister they offer say added the whole Ghana your Ghana commercial bank data bank no money bi ho yeah mami can say me ntrel mama no see obafo Ghana ye obi na twini mu do na on for school some nyaduma yes we can't tell here obi na adwemu do no e mature awo ewiase nyame tumi mu na for school some ntubo la so a school for na diawu omo do school dem no apoye krono ye yete Argentina wo vasiko bie bank the whole Ghana ko be sia near the apaho wano na bank Ghana ko bank wo na ono atimfa so pe no wi osan ye be che dia Kennedy margin na se Ghana commercial bank ya akaskene ko fa Ghana commercial bank ya ka sa mfa so no Ghana dia o ti ase awudie bebrebe ensemani bebrebe ensemani bia ko so bia no ye nya ho results hwe I mean can say wo njo eya me ya anopa de wa say di ya wo me de bi mu no Argentina Ghana ha prophet nka ya wonte hu me da se me fa kwena we say so de chia o bi bia o hwe yes nto hwe ewia sina ye wo no edimpa yes na hunya ye ja hunya na me bisa say de nko na ande opa free reverend obofo to obofo reverend obofo ade na ande pa fa no fama ne na say because agra de ade di jo animu na nam yes ana okay Bible si ma obi ni obi mfifire tie ni yo yes Andy any reverend obofo ya adwuma so many years oboko na bibi wo ha e say ode reverend obofo de ma Andy me de mu on pe bibi se ne funum keke fa na ne zo on pe bibi se ne funum keke woni mi ya adwuma yi na sika ba na mi wuntua me ka me de wa ko be pe bia sembo okura obetima ba se obetima keka to oh yes of course because ampanifo see the obey woni mu secret yes and woni mi bia on na ya sika sem bia be se on de ma no fama no otumi jira sa asem no so ye de ope bia ditia yes e be ye nso e bia ni say o say microphone moto we de bentia why na microphone pa why na so sa moto for ono mo ayo ko pa ba sa asem e allegedly e betima ba sa asem na Andy kan e no kra na asem no kra e say ye no kra say no kra bi si ya anka sa microphone ko hwe no tieniye bibi na sie ana onu nim tieniye o yes ya asem ni dance e ka asem ko na bi di dance yes bibi si ya Andy ni nimu a sa microphone mo hwe no for dey yes uje Ethiopia sa reverend obofo no ne won sam ba ya na me nka bi because ye nim die yehunu ye nim ye yeti na me ka our problem is say oya software nipa bebrebe hwe no yes this oya niema bia o ma na now because we are sick bia woni bre edino baje sikanu banya cash no bato yes na wanya no kwampapa so a wa wiye
Now, okay, where we am going to tell you. Say Andy. I would be na old into no yes, I didn't. Why didn't you know some now with you? No, I didn't say. Enje. I deal with Eddie because an end that met TV. Minimum dear cost da. Because some penny forces or to say Nippon, you know, Kasa, which almost said a down or year day. And yes, I'm preparing as I may see ye. To minima de crow, and Andy in a reverend before cry. I will not name Jumana and Andy no. Ye won't a matete. Na Andy no accuse you reverend before say, why ye near me be or none decoy confujuma and near my secret or mobile counsel and cry. Or my better say a redeem for 4 general or my better a you know their session come a by 4 near in and tro one bag in ye, San 7 in Andy, a becker say, and yanokre. And Andy Nasabe audio for say, Revel before Mamutu, a trailing is on Pesumuku. Eziano, I was a dear boy, audio. Anna will be afraid when no ending say, Cruise me a nuti motor so. Aba bepel. Yes. Our mother will picture our phone so. Yes. Well, who one was our yes. Head and our cassette, a reverend buffalo, and as my so no, I've been out there, and I've been say, Obisu Maboa, Nasa free out here, Babomia. There's a while so Babomina about Pemabo. I will say, legend, me no one, and a man who say, when your papa. Na me hu say when your papa so was me free ho yes me free ho and I was say na me hwe me hu so yi because so nim say when nipa ne nam no na wokum nipa wo obetumi yakum yes wo ni ayira duro endi say one free wo so aka sampa what you say wo ni ayira duro endi say woni me ne wonam wokum nipa wotimi bopa eye bibia bi e ma ne sidi ya ene ya say me no age anante ya adia ba kwa wasa me yere say baby a me wo no say me no wa Ghana ha wasa me force na me free Ghana because we be no secret because me no secret no metimi aka asem na ma akwa yi meka wutimi kum nipa metimi abekum sa na ndi nika me boa enya sa na ndi nika enti moto na ba hwe no kire say obafo na abopa sa na ndi be so kire ana meka say odi yi a ndi nika say so obafo na abopa say yamna meku wono ndi anse o ka say me wo ontimi nkome na mo obi antumi fo wo de beto apede yi andi si hwe no obi antunu fo de wo de beto so si wo de ba beto apede yi so open futu wo si a say we eni ho yes say wo se ma wo mpa futu mo obi antu fo a ene wo de beto wo ye enfa ho enka won so wase wakotade so wo tisi obi anoke na say wo bie rivers ana wo curtains hu say eye emema kra etu obesu enti wo ya badwen ba no fa meto what I say so na say mpanimfo say abano so won kawa enti so susu say wo nua wo furu ne nchen ana abapase ye meku a ede na wasa wo ye won kam obi ante because me wo I drive ni bi e wo mi krom wa tro na ka ati e wo mi tirim an sa de te wa de wo tirim enti wo wonim de obaye enti de opa wa ku no no akwa finish no na to atwa wo so de bi ana wo de abeto social media wo so se me yentufo e de na yanka mfa ho enti mfa meto ho me yentufo de ya ani yan die emfa ma wo se me evangelist yentufo de a YouTube Facebook ni eyi ni na afutuo ni ade gu ho enti wo mpese e betufo de a emfa ma meto because wo de beto ho ne nkofo ba betufo enti mfa ma meto evangelist so me ka se mo ya chendi on se ewiase asande force ya ko se me no de ko ye ba me no de ba ye di bom ndira na me ntie dama oni rebe obofo ye adwuma no na omoji omani no no do yo bi onyankubo won suma obi ase onya adwuma no dia wo ya dia gidi no afedi owie no de ba oso usu hwe adwuma na ye no nyame dwuma se awurade suma wa wasuma wo on suma wa tra baby what you say afedi osimo obi andu mi no ka se mi nyina ande na odi be tu social media say now dey yes tie ni yo na is we no no so come obofo ate say
de oye no wahunu yes nyansa sem bi anim be ma woni ahoden no wanya de oye no mebo wanya de oye na mebo be ma woni ahoden o he wanya de na mebo o na ze no wanya de ba de oye no manya na pon man nti dofom ye udu abono yes o di ase wanya de oye no mebo enye woni ahoden hu kasa yes hwe na ya na me kada bia sa sem wo ye koso social media Christian cancer so mu jira sa sem wo se su di band so bi yes as a Christian cancer as a whole in Ghana no o mu jira so di close to asori dan bi adendire me kasa ena ba ko ena mienu ena miensa adai di because the Christian cancer e bi ni Ghana ye mu no a o bi so ontiase hwe da bia me ka Ghana yare say nyame so mai minini because nyeme bi epie o man Ghana mu no ani nsam ye yati no social media so no asofo mo gem ho mena ye ti ye ho mena ye didi mboni America Yesu but it's not possible that ebe ka uni bakrona yes ndi mo antimi wa atete ontoma edim bi abaji ya na kanipo nim se yedi papa no ebe ya nim kuasia tete wa godu ba bi obewuo what you say yes you way ewura yes you way enya odia yes wo ye sofo wo hwame edim pa ana za odire edim pa na was the last episode I pese an mama nwura we mu kakre bi say na am say Galatians chapter 6 verse number 7 wose mama na ada am ho na onyankopon si na twetwe na de onipa guo no eni no obetwa de obedua no wasase su biara eno so aba na obetwa obi nua badu kwadu ntwa bode an say prophet kase enka Christian council omungu asore no enye Christian council enu ntina na you know Ghana aban say one person omojeje tax ne ho nkro ne ba e won sori ntino omo na wasa nkomutimi stop on sori ne bi yes enye Christian council wonde nyankopon yi no wa so Christian council ne da na de to hoye de se nye Christian council de na de to se Christian council dwuma ben no medi no mo wan you are you know wan mo yi say a Christian council me pa to tie me ti asema me kan ni e Ghana aban what I say Ghana aban yi Christian council penefo mo na mo ya nda okay enti ani na tra say enti na me ka sa Ghana aban e na wose gu no ti sa Ghana aban wo bibi dia because it here me tie nyankopon friend so say Ghana aban ngu Christian council because mo nyo madwuma yi me da say an say ye ti hay e da na obisa say ai evangelist mi ti asore ana na mi bisa say prophet nso ti asore yes what you say tie niye asore no ya tere wa Ghana ha me ti hay nyame afre me ana ma ti asore e wa Ghana ha Ghana ma ana me de asore no eyi wo mo ho adwuma what you say enti say ye papa say ye bone me mpanufuo hu yes enti yayi mpanufuo nso wa Ghana ha anya bi asa ya santememu ha piao nana Otumfour asantema ye ne dia ti se meme ye ade a ense ne mfata e wa asori nu na me ye de ensa na sa asese na mte otimi ka sa me fanko yes and the dokura nananum bi mu kura pampamo asofofo bi bayi ye ho na omo eyi sika odema ewo eyi esense eyi asema ye maame Staradugan eka na asema o kan se and then the programs be brewa ye ya ne de nkofo pictures atototo so ba program no mu ni ho ye maame ne person o kire se business wise ese musician ne brand no because oni ho wo de ne picture akoto so obi anim se we ba brothers ame ba we ba beba no oni ho na maame ne se obapa Christy de ne matwitwi fom e wo sa de no wase ne brand momenti asema ya maame kan ye. It's beautiful. I love the texture of her voice. Is a mommy crab say Helena Rabos will say see yes you not to madam no ye the one. That's here the why. You know, me wanna da me nim no da me nen kasa da. Enti e den ye no be a mommy penny to say me ya okwan ato mo free ho na metu me kwan me dwene me ho na obeye program na me nim ho hwe na me si me yi me ho afirim man kasa ne program na fake o at that particular flyer no me no kasa Tego sisters saada no omo program o oda
into flyers about. Daughters, program was on that particular date. Yes. Program. Yes. Program akosombo. Next, Odike for union confirm it from one. And just say, some managers in the omni into way for you. Now, programming also minimum worship, also minimum worship. They personally, no, it's an insult. Oh, it's an insult, sir. Minimum worship. Now we are ticketed program. And now, Jessica, deceiving my lovers. What you say? Obi oha, obeba because opeso teach mtata ukraimu, opeso tite go sister senyum, opeso take daughter senyum. Inti onisika credit obe one who say 2 weeks obeye double. Na wafaka no kwe ni ti no aba no beba no na san krofui. Yen nkrofui aye ma boy din ye clientele ye different. Ye mpenifo no we cater to them. No ma bet na ho. Now we lie to the public. It will go back against me. Yes, asamna mama yemfansi here. Asamna me kind won't tell me say. Or see. Only the only problem with Papa Christo, but your actually say business wise no. It's wrong say about your program no be say near the way you tell is celebrities in the pictures they go to show omo nyina so ma. Sana next time bi no program I wasn't ka ono no Stella Duga no be ba no. Ni picture ta so kura obi ama. Ehona o kan wasem no. Medase ne ya na say asem no yaudi no de yes ana. Legend medase. E wo kusan ya odi ama mi na am say Bible say edimpa na wasu wo yi. Yes. Nti ade a den say on say ma me ne kan. Wasu onim ne da. Yes. Nti say Obapa Christi ye programmer. Wa won flare no. Ba odi ni picture akotoso. Ade ato obana so flyers no so bi na. So e kire se wo beba. Ade a ma me ni di ho yaw ne say enye sika ebi Obapa Christi benyo. Na mo di odi ho yaw ne say ebia na da foforo bi. Ebia ono mu ye programmer wono beba. Obi betimi aka say ana de o so ne say ono wanyini. Enti hwa say ebia say ni age from 60 70 years ya. Hwe sa empanimfo no ana beba e bia wo a Obapa Christi wotene ye ade no enti sa panyini baba betena ho na wa ma no say no obeka na say obo manimtia obeka say ono maame Stella Duga no amfa bu ama ne nkrofo mutie no enti say nka Obapa Christi ye programmer am say nka wodi ni picture beto no friend answer bia ma me mpa chom pese me ye we say na pese me do picture to so na nka mehia o bia meba ana mi ntimi ma na wa hu say ene wu ntimi ma dia emfa mi ntimi ma ntimfa mi picture na nto so say de bia enko ye daada yes am say Yesu ka sembi wo say so obi a wo ye torofo no na agya no obonsam fi so wono na firim fitiase a wo ye atoro nyina agya na onyina no kore so ma me no sa na oka enti se Obapa Christi mo onyina no nsi bone ne papa mu no ma we de me da ase se bia nka ma me na be kan empa ma me da ase na e bia nanka nim se wudi na woneti sa aya simple am say yesi ye ni Awurade ne nam a ye wa ade bia wasi ye twa sekora anya fa ni ye kwato ato nti sabi ompanimfo no a sabi omo nimdia ani nyansan ohun se bia me ne prophet nyankaja wo issue na se Awurade mu nimdia ani nyansan no ofra ni a omeye monkuro nkofisa na anu asem eye side ya bufu obeba because wo kaya na ne bufu yes menso me kaya na menso me bufu ti afen ekoyi ndia level e di pipe beba pamno twa no timi kasa mesremo dia atwam ni nyina umma mu bure mfina mu ntwaso na nka enti simple no brade won hom no ma ready empa chaw mesra sa me yes ade no ebe kati bibia prophet nyankaja nti ya be na ka me ni wa na o ka say udi wu hian yes me di wu hian ana say the first dimpa o ye cha hunya yes Bible cry ye ma me na ka say me ni age papa Stella Duga o gidi nyene na Obapa Christi wo ya nyumtuni ndi ande di o ma me pedi metata dinkan o ye legend our Ghana. How much more? So me tizi oye program na o kan wa me to me any fan because ne jom to me wom
ne dwom akyerɛ baabi a ɔkɔ wote aseɛ enti sɛ woyɛ program bi na ne nipa ne nkasa na nkɔfa no picture bɛto so a wopɛ sɛ ɔkyɛ ne sɛ what is even oh enti mesrɛ Ghana saa deɛ wei ɛkɔ so ɛnyɛ ɔno nko ɔbɛba grisi nko na ayɛ obi billboard so a wɔbɛyɛ program nipa bɛyɛ 3 times gospel musicians ni nyina obiara nso ma o di aseɛ enti saa deɛ ne nkɔ so but wɔyɛ ma yɛ nipa nyinaa huru sɛ onim de ɔwɔ ahobraseɛ ɔde ɔdɔ ɛne passion ɛkata kyɛ ne nua no sɛ anaa ne ba no sɛ deɛ ɛkɔ so na nkɔ yie enti sɛ ɔyɛ bibi bie mu a ɔma ne deɛ na nkɔ ne deɛ indirectly no mama kyerɛ ama amansa nyina ehun sɛ recite ma wɔ sɛ gya saa yes ne ɛsesa ati pictures gusu bebre abra ɔma no ati sɛ ɔma no mfa ne picture nto that's the point what dey say wa single band for mu aso dem no na beba for mu nko aguso na obi a oba na ndc fu the people no mo balance na program no mo yes asema mama Stella Dugan sa ara paso chire ana hwe say was na oni Togo sisters mi na Togo sisters mi yes omo ye supernatural bia omo ye mpanifo program bia mbaba mu bia natural brofo no me brofo no ja say me go school mi ye kwesi na no po omo ye superstars omo ye stars me tease omo ye program bia bia me top plan take it economical that's now got me ka dia open me go konya we so chia minia ma no ma e bo mu di ma me Stella Dugan and Togo sisters ana obi biara wonya abre anytime a share programming share ye ni ha say ye sabe ye besre ase obi ara ye di obi atem say ya no from ya ani die kwan so fa che because we are say yirira nipa ebi ma fom me fago na we so da ye opem so ase na piao and there was so say oma ye tia ba bia ye ni kwase tia wo mo ye gaba ya ho so say na me time to time bia no ye be ni anya mpanindie na ni die na me mpanimfo na me ensha obi biara onya time na me chia kwanya a chia me ho kani fa kwanya we so me fa kwanya we say so na pressure na mo bia bravo pressure wo enti me fa kwanya we say so chia me ho kani ani mia me sofu ba ku pa owo UK hey so me don't know so me for say me srawo na ko oh mama kan ye so for me time before I say ndo on me nya I say dia no ja obi gba no mo the legend me last way I didn't srawo me last word I can say no mo be pressure for yes sir obi biala wo hwe obi 4GH uradi nyankopon hye obi biala osamo on peja wo mo onye wo mo kese uradi mo mo mfira dum nko adum ye wa ha for say nyankopon be fe yeso na ninim de ne nyansa akwan wo pese wodi onipa fa so because o kan Jeremiah chapter 6 verse number 16 o se musa tetempon be bi o kwampa no wo na mo mfa so na mbanya home e dia mo kra ye mo mpa ye ma obi biala tie mo mpa ye ma tie me yere de me ba me kra no mo mpa ye e fa mo obi a o hwe ye bi o wo problem wa ha ni amane bi e da ne so yi mpa ye de amawom e wo Yesu Kristo tie mo papa ye ba mpa ye de ma ye tie fo ya hwefo so obi wa ho kire mu obi wa amane mu obi wa kamu araho bi de obi so se yale bi obi so a obi su etete obi pekunu obi peyire obi pesu otu kwan papa botaye nti a wodo mapa asase so papa manemrem so tumi bi wasase so ehom won so wodo ha no amane apa o maso enne anopa ye wuso de tumi mu ya tumi wo mo Yesu Kristo temo papa yada wasese watie wo ma na waje wo ma free Satan say what man said amen me cha obofo ye me cha pop me cha pa yana mama bebebe I did dwumadi ne nkɔ na wie the next remain of bofo ba ko me tia obia na ade we na me pese wo a wo hwɛ me ye nyina ye ntu ni akire da ye hu se wo se yeni la assassin wo se yeni ala assassin e abodenden a moja na nanan mo hwie gu ho de ato ho amaye adru me ne wo so se be ye bia to aso ye mu se ho se de ye ya to aso no e ye ne ye to aso anase se no se ye ya to aso de a ene fakwa adwendwem se se no so asama kan wo Psalm 11 verse 3 yes was re nyina so na watini ni be dey ebi na we mu se no na so na o mato ye ya to aso anase ye se no babu na me de ma o na panifo nyina
nyame sham on blessing na nyama nyansa pe na me perfume subscribe like and share. God bless you. Amen.